a ku ri na matlala mgobozi a yi ka matlala a wu hisa matlala lowa a kuma vana va rindzeli mgobozi ka xiku laha hi le ka gaza ya heyi na loko xihlamula ya kona eyi a wu twa hi vosi yaliya ku hasa mgobozi loko xona xisa xa xirine mazingi a ma cema nkarhi wo leha hi timhaka ta ku i midhaku vana nga vula swona a ku se silava va namba a nga hetanga na 5 minutes oh damn it so loko a nga hetanga 5 minutes a tlela u lwa ku phapha a kuma ku ri xidyamu se va famba ku laveka mali muni 900 ya vona yeah so mani ta ku tekani phati leyi mi ya komba vanhu hinkwavo lava nga na manudes ma n'wina yes tivhidiyo ta mi nga ti endla postani sweswi vhe swi hela sweswi se hela vhiki ra swona sweswi i vhiki ro postani manyala malamo leyi i Shangani Gang la hi hlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumenemene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi i Shangani Gang shangi right njhani ma yingiseli wa hleka namuntlha a ni swi tikunta ku hi xutela yini hi mhaka ku munhu loyi u suspendiwini so I guess i ta ku tibasiseni ku i dyohe yini so ya amkela ni khome Gaza Bosha guest ya mina Gaza Bosha namuntlha we all know ku i suspendiwini ani kahle i guest namuntlha namuntlha i guest a hi kulobye a nge teketeke to tala mara mdaka swa yini u endli yini okay lexi ni nga xi twisisiku i ku a hi ri two mara ku suspendiwe so lexi nga ta humelela ni yeah i timhaka ta ku laya a ni yo pikiwa ne swi nga endleka mboka maybe hlangani n'wansatini okay na un'wani va vafambisi Yeah. or vahumelerisi Yeah. or lava nga ti-partners Yeah. ta kwala yebo so mara ni voni vo talo va ku he veri ni hlongoni hi mhaka ku vulavula hi suku swi ku yini because leyi nga trenda ngopfu i video liya yeah ya ti-highlights ne yes ya so vanhu vo tala va believe ku hi yo yi nga endla ku ni hlongoliwa kasi a nga ri timhaka ta swona ngopfu timhaka ta ku wun'wani wa vafambisi va nongonoko wa xitichi a hi na vudyelana lebyinene kwala so that's why ne ku fike ka nkarhi wa ku ho faneke ku chuziwa ku va khosa na vamaxava va chuza vudyela lebyi a ni bya na mali byona okay byi huma masati ma ku halaka va suku himpela ku ri nyimpi leyi ya xin'wana na manani se ni hleketelela ku swi nga endlaka maybe hi ku u kwala a nga vo byela ku maybe vulavula ngopfu hi mina munhu luya mara va faka ku katse na wena wa u nga katsangi wena a ni swi tivi kwani na mi hlavelelini kumbe mi khomisana mavele a xihundleni swa endla kuma va byi lata kwalaho 149 so u titwa njhani laha hi le kaya ka bava la oh yeah a ni nge heli and hambi tivisa namuntlha ani Yeah. vahumelerisi lava mi nga kona namuntlha loko a famba na famba ya hi hamba zwapu ya swi management hi famba zwapu ya se ni vini ra moya un'wanyana ni wa ku hi fanekele hi tshama hansi na management ne yes hi sayina kahle ku loko ni na vulavula xin'wana na xin'wana ni va free kahle kahle hayi swa ku loko ni vulavula ni ta byeleteliwa ku mani u nga n'wi khumbi Yeah. hi mhaka me big girlfriend ya maxava yeah mani u nga n'wi khumbi Yeah. hi mhaka ku ri ex ya khosa Okay. wa swisanyana ya na swi twisisa a swi nge tirhi swiya swi endla ku ri se vulavulelo ra mina ri limiteka so xin'wana na xin'wana lexi ni lavaka ku xi vulavula ni ta xi vulavula kusuka sweswi ku ya mahlweni ya phela segment ya hina a yi formal a yi formal segment ya hina And- vulavula hi swin'wana na swin'wana leswi hi lavaka ku swi vulavula ende la hi ba no fear no favor no fear no favor and ne lo va nga swi tivi
va celela ni a va ni nyiki offer phela ya ku ntale ka podcast ya ka vona ni vulavula ni nga tipfinyingi ale ku khoma mic swa vava ni mara a ni ta famba ni ya le ka va hisala vayanga so thank you so much celela ku va u ni vitanini ona vuya ni vona light ra hina ri vuyini offer bena malight kwile ka celela vana vona malati hinkwavo vana swona swilo hinkwaswo laya okay sa ni ri ku toloveleni sa u ri tolovele ka ndhawu na timaki ti kona u ri voko ra ya ri vava mara a ri pfimbinyana so a za ya na le ka doctor va n'wi ta x-ray va vona ku na rhambu ri nga tshovela mara lexi ni nga xi dyondza xona ni i ku ri ni laya ni ya vulavula xin'wana ni xi lavaka so that's why na laniwani ni fanele vulavula xin'wana na xin'wana lexi ni xi lavaka wa swi twisisa ni a ku ri na matlala mgobozi a yi ka matlala ya mgobozi a yi ka matlala a ku ri mina ni n'wi tshamelela kwahalaya a dzabeliwa hi sati ya ni xivonelo ku sweka sati a khidzameliwa hi sati hi swo leswi va ngo xivonelo mgobozi a ku ri yena lo a rhangi mahlweni a rhangela vana hinkwavo laya matlala lawa a va khomi yena hi ceka luwani loko wu huma a wu hisa khomelelini laya a wu hisa tswatsi a wu hisa matlala lowa a wu kuma vana va rhendzeli mgobozi ka xiku laha hi le ka gaza ya heyi na loko xihlamulawu ya kona eyi a wu twa hi vosi yaliya ku hasa mgobozi loko se mara ni moya luwa wa vumenemene nga ri vufambini wa ha ri lekisini sweswiwani wa ha ri hasi wa ha ri ku twi nga ku nandzika se ku mgobozi i father of 4 na thuli ya yin'wanyana yi nga hlayiseki yi le handle yi le handle mi vula ku a va nge se inana ku ze va yi ka matlala sweswi swi tikombisa swo pho tsutsumela phela number 1 ni fo rhanga chika xexo mgobozi yo tsutsumela that's one bheki ku ya kaya swi nga ri nawini a swi nga ri nawini phela ku mini ya kaya phela mara ni swi vona ku lowa mfuwethu u ta hlupheka loko mini nga ri kona u ya n'wi dzabela mali ya va sevhangi ya ngomeni a la ku dlaya munhu bocisi mhaka yo heyi a ku ri na nyimpa yi sukini ku i mani a nga ya a ya withdraw 370 ya mgobozi hi ku ya sasa i mani a nga ya withdraw 370 hi ku mali leyi a nga tipulani na yona 370 liyana ni hi leyi nga withdraw kota ku xavela nceka wo mbala wa xigomatsuka na tsumani a ku ri yo yaleyo mara ne le mhaka kona i ku matlala loyi a ri kona swona ya ti vuya like yi trending ngopfu tuve ku dyiwa na tipizza hinkwaswo really KFC kasi yini xa xi endla ku khale ku nga dyiwi swi sweswo sweswo swa ku dyiwa nyama hi laha lavaka ha kona swo mapelapela kumbe swo mapelapela a ni nga ta hemba phela mgobozi wa n'wi vona ni twi ku hi u na problem yaleyo loko a sungula laya yeah a nga dya tiboncisi ngopfu mara la ku nganga emahlweni u none ku penga misa loyi ni twi ku hi Friday ku na xigaza Friday kwalaya ku rhambiwa ti-local artist ti ta perform leti nga ngomeni leti nga ngomeni u nga twi nga ri n'wana n'wanyana mgobozi a ku ri ya MC a ku ri MC ka xigaza Friday laya loko a ku nandza ku penga se mara xi nga hlamarisa hina hi fambi Bliss Boy humesi ngoma eka hala huma ngoma leya hayi mama theka cini zazi sweswo hayi va nga tlhekuta se ni vuya hala se ni kuma ku na swo hambana xana nga hetisa hala kun'wana maybe ku a nga ngomeni Bliss Boy se a va chuhina hala kun'wanyana a nga yangi havi a nga dyangi vuswa i dye xitampa havi a nga dyangi and ni chavisini risimu lera because a ni twa ingaku i tinsimu timbirhi to hambana se loko ri huma se ni twa loko ri jika ri ku ve ri bana tsipatsipa kala khekhe vito ra risimu leriya i yini i khekhe a ka ri tweka so ni swi tiku va kanganyisiwi yini va vhela ri combina because ni twisisa ku loko ku risimu rin'we va ta va promote party yin'we risimu lera ri promote swi fana ku promote risimu hinkwaro because mama tweka a hi tiva hi endli tivhidiyo yona na khekhe loko ku tisiwa clip liya vanhu va endla etelini vele tivhidiyo yona so loko ri ya huma risimu i khekhe loko ri sungula sweswo mathweka vi xikarhi se ku tsemiwa makhekhe ka wulisi I don't know ku nga va ku humelelini laya kinga ine i ku vafana lavawani va vabya ku release tinsimu all the time
Ai mhaka I timhaka ta ku va chava nga ri ku va ta humeliwa hi moya fast. ne. So that's why all the time va fanekele va endla yini va tshama va ri ku releaseni ka tinsimu all the time Yeah. ku ri va tshama va ri relevant because u nga endla ku va humesa tinsimu ta 5 ne maybe 1 ku va a hit song ya 1 letin'wana ti nga vi. The backup ali. So lela ra famba va tlhela va tlhela ku endla yini ku humesa tin'wana Yeah. ku ri va nga lose i relevance ya vona. What is it? Mina noko maybe i mhaka record label ya vo. Lava nga ko. Ku endla kanjani? Kasi a ni sweswi va vele ka record label yo tshuka ku va fane va maybe va nga heti n'hweti va nga releasangi. Hayi swona ne, i mhaka relevant. mara ho vo swi ri normal ku artist i fanekele tshama ka humesa n'hweti na n'hweti. No. Yeah. No, na ku vayisa lavani Yeah. a swi easy for vona because I doubt what's alas. Ka risimu rin'wana ra Bliss Boy, it's about mama. I love you, tweka. Hikwatsi ni ya kwatsi. Progression. Sexualiziwa swiswa ko. Progression i swilo swa 1. Yeah. Ni byele nsimu ra 1 or 2 maybe or maybe ni ku 3 ke ta Bliss Boy leti n'wansati a nga ti chayiselaku a kha ku chayise mina a dedicatela ka mina. That's why I'm going to Bliss Boy. Oh, I'm going to dedicate rilo le mina. That's why I'm going to va yisa lavayani va create swin'wana leswi nga ta tsakisa ti-cherry. Yeah. Ma vona? So it's Target either market ya vona hi. because mala ku ba xinambula phela maya phela a timhaka ta ku Oh, mhaka masala buba. a timhaka ta ku mala ku release ngopfu. Mhaka masala buba ne. La sunside la swinene tani Ne. a male ku swi yevuleleni ku dlaya. Yeah. Room 10 yi ku tirheni. Loko So Loko vulavula hi room wese 10. kwala touch screen wa swi tiva ku wena Bliss Boy or un'wana ku va tiphina hi wena o humesa 200 rand ya 3 hours mi ya room 10 yi chayini va ku yisa 17 ka byala bya mahala ka kha perform yi va yi chayi ya wena sizoboshwa va ha to ku suspend una nomo. nga ta suspend na ku vuyela Manager. Hi loyi. loko wa ku manager ni vuya Hayi ko. ya boys sound na manager vonini Oh. mi vonini Uta ku hala ndaka ka Yes, pfaleka ku pyanyu. la nhlamani Why ngopfu ngakubala ku mi vika? Why mi vika hi manager? Hey. Mchama sala buba. boys sevenze imfundisi Yes, mara xa bahlamba xibahlamba yin'wani na Mara leswi nga xiswona and mina ntwanga ku boy sevenze ele ka site ra Nixon ra Philani. Swona swi twisisi ku hayi angevi loko mo cheka khale ni boys sevenze munhu wo tirhisa mihleketo a nga vuli viti straight ni yeah. loko xi ri la kanyana ti swi ku wena hi xitwini wena wena mfundhisi wena xi nakutala xikona mfundhisi wena wena va security Xikomi mfundhisi n'wina na. so xi va kha xi attack munhu wo karhi xi ku wena n'watsolo ma swi vona xi va kha xi nga vulangi straight xi lava ku wena u fanekele u hleketelela ku i mani The way xi tekaka ti-video kona u nga twa ingaku vanhu va kona va landza ka camera se va kombeteliweni ku mi mfundhisi ku tlhela ku va swa xivutiso mi mfundhisi wala xi n'wina. nhlamarisi Mi mfundhisi na. xi nhlamarisi loko xi vula ku wancava xi ri ku wancava kumbe mali yo wa henhla ka zinya Swi ku khosa yi kolota 2 million shema. Yi kolota 2 million. yo zinye Hikuva a yi tshama yi wini leyi. so boys sevenze ne Asinyani wa rebail. va teka va nga vuli boys sevenze ne vanhu swi xi teka nhlokweni ku xi tila ma yi tsundzuka Yeah. loko a ta laha boys sevenze kona vanhu va swi n'wi tekela nhlokweni u to ka nga pfumeli se ene xi ni tata yini a mi kuma xi nghena xi va ka life ne xi ku lava vambirhi lavaya va timenemene lavaya Lavaya. o hina hi swi twi khale lavaya ku ve ri va la ku joyina rivonia wena loko ni nghena va ni vitana vanhu ni va ku hey boys sevenze va ku yevula ni fika ni request xi ku hayi vasava gasa boxa Kanga dya nyama laha ni na hi le xewela. so I think problem is boys sevenze ne Yeah. boys sevenze khale a ri na verini na ndhawu leyi ku dyiwa ku nyama kona Yeah. ivi manager loko yi fika yi endla ku ka yona ku duma ku tlula ka boys sevenze Okay, yeah. Swi So- make sense mhaka ku a ni ngo u nga rivali ku Philani una following.
u na ti-followers to tala ende vanhu va n'wi rhandza and hambi na lava nga n'wi rhandziki va ta ya vala ku ya vona ku humelela hi ndlela ya swo boha ku tala va n'wi rhandza va pretenda yini va taya xisa lexiya ne boy sevens a xi na timing a xi na timing yo hi loko ni kupiwile va ku wena wa swigilazani wena to va u xavisa mirhi sunside wena so I think a xi na timing dama lexiya ne that's why maybe business ra xena ku a ri fambi hi ndlela leya cause business ra dama ri le xawela vanhu a va ya a ni vona ka post va kha va ya but xina na sungula timhaka ta ku ri xi fanekele xi attack vanhu ne like munhu a nga endlangi nchumu a nga vulavulanga nchumu na xona xo fika xi n'wi attack and nga ku wa languta ku i mani a trendaku or yini nga xi attack loko o trenda xa ku attack loko swi lava va heti ku swi vulavula ka tiphanele ta tikulu ta ka TikTok ta va Bolt Bennett letiyana vo Cassandra xa nghena na wena xi tisa yin'wana information futhi swi paraphrase leswi swi nga vuliwa leswiya swi vula ku wena ende ne loko wo ya ka xona mi fika mi phikizana hi marito u xi hlula ni xa kwata xi ku ni ta boha ulu mina ni ta boha munhu a nga kota ku ya tholete se i munhu un'wana wa ku ri loko u fanekele u fika u engage na yena loko wa n'wi wina swi ri u rini u ta ku boha se hi tirhiseliwa xikereke u ri u ta ku boha hi ulu yo tima ni yo tshuka swi domini hi leswi va vulisaka swona so xana i munhu wa ku nga engage na yena na no swa swi ri hard ngopfu ku engage na munhu wo tani then now number one u vula ku vo mani a hi vafundhisi mara yena i mfundhisi but u le rhuketeleni and a va tshama valwa lexi chavisaka a va se tshama va criticize kereke ya yena or matirhelo ma yena or leswi a swi endlaka ka TikTok because ni twisisa ku an ali u nge tshami u mfundhisi yes mara wa hanya na swin'wana swa vutomi mara leswiya swa hlamba phela ya xo hi tlanga mara he khosa ma swi imagine nyana like mfundhisi so vo pastor Malumani mi nga ku mau yi vula ka public yi kha yi vula un'wanyana like mfundhisi a yima xitshungwini a vulavula hi n'wanuna un'wana a ku wa tleliwa hi vavanunakuloni hala ndzhaku ku pfulekile sweswo swa hlamba so i timhaka ta di lava yini i relevance a yi lavaka ende loko lava ku yi kuma u yi kuma hi vanhu lava nga le kwi va nga le ku trendeni that time that's why hi nkarhi wa Bolt Bennett na Gavaza ku va holova u nghenelelini kokwana Chauke na Philani u nghenelelini hinkwaswo kahle wa nghenelela wa va tiva nga va tivi wa nghenelela na sweswo swi Gavaza u vuliwi ku ve u buka hotela ivi ku ta spiritual husband lexi ta xi ta n'wi ku ri that time hi nkarhi lowa wa yinani hi nkarhi lowa wa Gavaza na Bolt Bennett a yimelela Gavaza aku why vo John va nga ngheneleli va sapota Gavaza swi ri va mbala tiphethi vanhu valava va mbala tiphethi se wa swi va ku a wa swi twisisi ku u yima ku u va ka nga swi tivi mina a ni swi tenda ku vabyi muni lebyiya bya sevens I don't know kunta ku vabyi muni byo la fame hi ndlela liya ku vi na kungu Treaty Mabunda na Boty Sidwell a wu va tivi okay mhaka leyi khosa mhaka leyi ku vi na Boty na Sesi ne a Thembisa aka Nkovani laha Sesi loko a tshamini a kha ti xavela byala bya yena ku ta Boty a ku ni tsakela ku famba na wena le ka mina ya yevulelana ivi nhwana loyi a ku lava yini 900 rand ya vusiku se loko ni nga tivi ku Boty loko nga swi tivi ku xinambura xa 900 randi ya masalabuba so vanhu va rhumini va mukhukhula xo xisexa se va famba va ya le ko bukiwa ku hi ka se va famba va ya le have tifikiti Mwanati muni endla impela xona xisa xa xirine Mazingi a ma cema nkarhi wo leha hi timhaka ta ku i midakwana nga vula swona a ku se silava va namba a nga hetanga na 5 minutes damn it so loko a nga hetanga 5 minutes a tlela u lava ku phapha a kuma ku ri xidambu sesi va famba ku laveka mali muni 900 ya vona se xi va byela ku a na yona lani sesi lava ku ni fole maphorisa laha xi nga baleka xa ku withdraw 900 xi va nyiketa sesi xi famba se ende xi ri xi bi 1 round 900 rand after nkarhinyana xi kuma ku xi bohi drop
Hey Khosa. Mi xava mali muni round yin'we. La ku vona ku swikalu leswi swa fana na. So u xave hi 900 rand Ish. a tlhaya boy drop ivi misa luya a tsala ka U Facebook tsalini ku boy drop ivi se ta va vuya hi video. a ku mina ni humese 1500 a nga ti 900 yena u to humese Yeah. 1500 a fika ba one round a vhe a phanga Yeah. se swi lava va n'wi khomisa mara uze va la ta n'wi khomisa hikuva a nga lava humesa mali tanihileswi a nga tirhisangiki ngopfu a nga va tirhisangiki ngopfu se swi lava yana Okay. ivi dance swi lava va endla yini va famba after kuma kwini u na Drop. drop u boy drop se swi lava loko va vona ku vele ku trendeni va endla yini va endla video Yeah. a va zanga va jikajika va ya hala na hala U nga ni u poteli. nga ni pengeli Yeah. swa 1500 swi kuma ku mina ni tirhini i 900 rand. Eno ni kumi ni kha ni nwa byala bya mina leri a wu ni xavelanga byala Yes. u ni kumi ni ri right ivi wena u fika u kwini U lava masala pupa. then loko hi famba swin'we ku wena u ta fika u tlela leyi ma swi ni ngheni helo Exactly. xikulu kwini ndhawu ni spendi a night Ka wena. that side Yeah. so xana boti lavaya vo ka nga ku tivi a imphi ntombi na vo ka nga ku tivi a diplomat na vo ka nga ku tivi ka chick tiger na tindhawu wena- letiwani ni ti tiva hi ku a ni famba kona na maxava Na le Peaches Club. Be ku na Eh. Peaches le. loko mi nghena Emurhangeri a mi xava hi mali muni kasi na wa mi ntsona price na ni la compare na ni va ku xikalo xa se swi lava xi le hansi kumbe xi le henhla. loko nghena ephintombi va ri maxava yi kwihi A nga se zi a nga se xatile. Loko nga ri maxaveko philo ya wa ncave kavela jojo va kamera loyana u ya tefa va ngimbamba u xinca iskin sakhe siya xinca. Yeah. So guys mi nga kha mi tivutisa ku why hi ku hi tiva mhaka leyiwani Yeah. and a yo sungula mhaka leyi va ku jojo loko a kwata u cinca switshamo swo swa pinki khale va ri business U kota a reacta miri. wa react u khoma allergy so sister liya ne Yeah. yi endle video yi ku yona wa hi pengela Yeah. randi yena twa ku yona ndo yi humesini Eh. swa ku yena a nga yi tirhisanga ri kanjhani a yi va yi ngheni Yeah. xikulu ku ve va spenda a night kwele ka yena Kahle kahle. Hai ku na yin'wanyana ya le bush ne. Ku na masalabuba ma nga phohlisiwa. So i mavonelo ma mina lama kandziyiso majirafu yes lama majirafu leswi ma nga humesa xiswona va yingiseri mati ta jirafu loko yi lava ku nwa mati yi ri le imilenge demonstrator yi ri imilenge i ma demonstrator so milenge leyi nga gova ni i ya nhwanyana luya ku nga huma vuhakatimba bya yena a korhame A korhame. milenge yi thiva le na le mara hi le bush kumbe mincuku le no phalavura mani le phalavura ni yo jila swa bush hi le phalavura ya i phalavura so kandziyisa luwa loko mi ni wu languta leswi u nga humesa xiswona a ni wu vonini mi nga chavi maxava ni topela ene na yi ta maxava swa bola ayi mo hi vuhlatswa mahlo Mo hi phela hlantswa yi nga endle u nga yi lavi tatsete ni kwe bangani makaliya so kandziyisa luwa ma yivisa va ku mi ku yini loko ri mi tala ku yi vona loko ri nga mi yimisi kombe ku mi nga yi bye chumu mi nge mi kombi hayi mukavile yi le kuteni so yi tikomba ingaku hi matwisiselo ma mina ve ri masalabuba lamaya a ma ri fonini ya lowa mfana a ni hi yena u n'wi vonini a khomfoyini se laya ku na caption ya yi komba ku a na ha tivete hambi vona munghana wa wena or something like that swo vona munghana wa wena ivi swi tikomba ku ingaku a sendeliwe view once munhu loyi a nga captioneliwa ivi yena a teka Foni video yin'wana. liya a teka video liya hi foni yin'wanyana ko swa tikomba na mavoko ma tikomba na foni ya tikomba ku swilo leswiwani u yo swi twa ka foni yin'wanyana yes se loko yi humbisa sweswiya vhele i munghana wa Sipho RSA na vona RSA xi postini ku xi posti xi n'wi tega yalo loko xi posta xi n'wi tega vhele vanhu va kha va hleka even then later on mfana luya a vuya a ta ku a ni tlele ni pfuka ni tikuma ni kha ni Ka trend, trenda yeah. yes
ivi a hlekahleka na ka ti-comments a kha replya vanhu swi kha swi hleka and then I think loko a ni tivi rini after nga ku vusiku byebya swi vi swi hindza ivi the following day so i va tsala post a ku na swi ta ku vanhu vo tala a mi hi rindzerini post leyiwanini na kha komba ku mhaka leyi le xiphoriseni va n'wi tiva na munhu loyi a nga swi endla u kombela rivalelo huma na loko vo sesi luyani na yini but le ku hleketeni ku loko a ku va swi tiva ku emana a nga swi endla a hi a nga sendela munhu un'wana hi ku swi te ku hi yehe swi leswiya so ni twisisa ku ingaku loyi a blame-iwaku ku va swi humini swona no mara yena u teke kandziyiso loyi a wu sendela munhu a tlha caption wa ta ku swi fana njhani swi leswiwani swi fana loko ku ri na side chick mi ba picture yes swa body ta komba n'wana wa munghana wa kona di ku vona ni ri na mani so I think maybe nene miselo a nga va nyanyukini ne a senda hi no tata xi kahle xi kahle sasekini ti fela binyata ka Facebook van'wanyani va hlanganisa xitori lexi Diamond i posti swi fana na un'wanyana na mina na yena hi vitana na vo Dali Charlie ne so na yena nhonyani luya mfana luya u n'wi vitana Dali u n'wi postini hi birthday ya yena se vanhu a va twanga ku mfana luya i boyfriend ya nhonyani luya khaza ku ri swa 1 day ago ivi yena se a trenda nhonyani luya se vanhu a va twanga kasi no a hi munhu wa yena luya i chomi ya yena ya mfana wanto se yes male friend ya yena kuze ku ri nikisanani ya yena a kuze ku ri boyfriend ya yena hikuva u dragwini yena mfana vanhu va ku nge hili ku beliwa xibubu swo taniya so mani ta ku tekani phati leyi mi ya komba vanhu hinkwavo lava nga na manudes ma n'wina tivhidiyo ta mi nga ti endla postani sweswi vhe swi hela swi hela hi vhiki ra swona sweswi i vhiki ro postani manyala malamo yi vheta chaya ka ta ku mi ta trenda mina wa hepa sendi manudes wena ni sendela mani mavele sendela mani boyfriend ya wena a ni ta tiva mi boyfriend ya wena a ni sukeli a sendi na swo vava mina kata ku rhanga sende wo nga na manudes ma yena ne wo ma faka moyeni vanhu leswiwani swa humelela katako va sendela manudes vanhu mi kuma a ri ka maxobyeni a xi copa xa thembisa xikombelo xi ri thava zimbi ku senda kwale muxoma watle kwele wa copa swa humelela nchumu lowu nga humeleleni hambi vanhu va lava ku tumbeta i tiyiso lowu nga le ku humeleleni van'wani hambi na ti-married women if u tekiwini a wu n'wi copeli nuna wa wena u ta copeliwa van'wana vavasati va xana tilenjarey loko ni wena a ri ntirhweni a copa a senda a ku dedi namuntlha swi so a copa straight loko ku ri n'wanuna a va tshama ku copela ku na lama copela kona mavele lama ya ma wena a ku na ka hi copi se ku vula mina ku ri a ku na ku hi copi loko u nga copela u swi la ku na lama ya ku kona yes loko ku ri kana wa hi copela u copeliwa kumi yin'wani contract ya ma vona ku na contract yintshwa swi va tani ni vona maxava dzungudza nhloko xana maxava vo hlangana yini ke a ta ha ngheni mina tin'hweti ti nga ri mi nga ha ma voni nga ha voni mavele kambe na jojo tshama ti trenda hi video byi nga mbalangi di yi copeli ko karhi ande ya jojo kombe switsamo ya jojo kombe va swa mina bebele kwani ba swa tshuka vavasati va phutisa vavasati u thyakisiwa ri n'wansati u ri n'wanuna jojo se caption yaliya ya jojo ani caption ya jojo a tsala ku bebe vona ma mina latani ma ba matshuka ku bebe mi ntshuki ngolo ni mabani ma wa piki wani ku komba eya katika yes so I think like management ya Shangan gang ne ina problem phela phela di roka ni ai rata na n'wa wala ka hina hala ne ma huma manuds madiraka yo we madiraka ma humi manuds njingalia njinga so wena ma ku yincopeli ka se kwaku
direka munhu loyi a nga timanyana wa vona vanhu a va twa ingaku i ri black American i munhu wa le matikweni mambe. Yeah guys mi nga uxi swo vava sendela vanhu lava nga tlhariha. So okay u ri hi nga tshiki mhaka leyo no hi tifilimara loko hi ri ku nyanganyeriweni ne. No mi nga filimara kinga yeleyo lo se maphohla ni ku va kinga. Imagine ku phosla masa simkata ku ma khoza ka izuma because ku phosla masa simkata ka ku u kho zuma so yini. Ola ku ta va ri kwale ku ri ku recordeni va languta kha sa bibele wo kha wa zuma. U kho zuma simkata ku phosla masa zuma yona. Yi ka plate verse simkata ko yi ka ku ri yi kahle kwa ximoyeni kwala ma kha zuma kha yi ye ka nga swi ku manu zima phosini. Ya swi kuma after episode a hi ri busy manu zima yona. So guys vanani na vutlhari mi nga sandeli timbara sweswiya sandela munhu loyi mi swi twaku na yena u na dignity loko mo phohla na yena u ta luzekeriwa. Okay ma vona so I didn't look at because I feel like position liya position mina hi approve a ku na xirho xa munhu mi nga ta ku xitsongo xikulu i bavo mata hlama so yini ne ka video leyi ani mavele ma cikinyeng ga wi nto ga avele ri ara ni tluvutisa ku se ola avele ri rambu na so bomu na vele ri cikinya obvious vele ra rambu ta ri kume ku n'wana wa vanhu rasimbi ta ri kume ku ra xixorhoxorho kumbe sis ni kombela yi va ka highlights leyiwani ra xixorhoxorho ta ri kuma kwini so swi ndlela leyo at least ne nhwani luyana ni u vi a khensa mara ma ta ni hlekisa yini ka gaza ne ma ta ku bambetela ne mara ma zumile ma nga delete ma ta ku a nga tlhara n'wana la mara video dina yona la foni di busy na masiku kwawo di busy no zuma layi mara ta ku se ku a n'wana la a nga tirhisi nhloko ma wa ya posta swilo leswiya u nga va khosa ti wanuna loko hi ta ya ba posta ku mara u posti ngopfu wa fanele a posta sweswiya ku ri n'wana ka hina yini mara u busy a nga delete. Mina ni voni nuna wa munhu a kha ku hi copeleni ka xavelela ti-comments ne na mi ni voni papa yin'wana ya principal ni yi ka ku hi copeleni anembi ya principal hele kwihi yi ku hi copeleni i principal ni ta ku byela se ni ti vutisa ku ya ta vuya a ni ta mi byela se ni swi vona ku ya ne ya hi pela ne vuakatimba byi tinyike matimba. So I khale swi kha swi endleka swo fanele swiya guys so mhaka yaleyo ku hi futhi ti-tour ta hina ti vuyeli vutshan'wini hi ta va hi kha hi famba na hina kwalaya hi ta loko a ku ri mina mayi va ndaka ku wa ni lava a wu ni lavi ni ta famba hi ku a ni mi le ku ni xaviseni laniwani so hi ta va hi kha hi ya Northwest University. August. Yes. Then ntuku na vets ku ta ku ri ti 9th August. 16th August. Hi ta va ri vets. Yeah. Then September ya UCT. 2025 ku na n'wadomo ta ku mimi August rin leswo swo swi vula ku hi ku swi te August ntsena hi vuya lembe leri. Yeah. Okay. Yeah, so hi ta va hi ti ta ya mahlweni ho fanele vets hambi u nga dyondzi vets va pfumela ku u ta hlalele ku ri na event yo karhi. Okay. U nga chuha ku va ta na matric laha u nga pasangi matric a vets u ta nghena u nga chavi so i yo yaleyo then yele UCT 26 September 20 musi kwala musi ha famba hi le ku fambe ya xavanyana swixotaxotana ku ngheniwi jini matini le so pfuka manager sweswo manager man manager plan a yi bichini a Durban hi Bokati
na sign free ni n'wi voni a nghene hi cargo pants mina vula sign free na sign free kahle ku humelela hi titlambi loko wa ha vula swa ku humelela hi titlambi ni vone sign free va comment ka Minki wa n'wi ta Mika Mkness, Mkoki, yes. yes ka Mkoki a ku Mkoki Rosi chuma ka Josepha chuma ka Josepha a ku Mkness o Rosini hayi vanghana i vanghana ne hayi vanghana va tolovele loko o nghena ti-life ta Mkness na vusiku or sign free Yeah. va ya ni swi voni ka leyiwani yin'wana ya recent a ku ku rosa ku hafukinyana mara guys ne na question yin'we munhu wo tlala ngopfu a ri ka life xivangwa yini person free dya ngheka life sweswo ni nge 3 minutes ni nga phangi yena ku ri 8 o'clock u ma nga tibatanoro rin'wanyani ne wa swo ku vavasati pe va tiyi ku tiya ona tinoro misaluya ni n'wi tivela laha ka Mkness laya ya ni n'wi tivela laha ka Mkness i vanghana na n'wi tiva ka a- a panele ya advise wine this. nthengo a nga hembi yes bya hostaps na ku vulavula yeah. misala buba 999 na u patwa kha yi koka va ku moderator ya mute lolo se that's all kuma ku xo tala swa ka gaza swi fambela na swibubu ntsena futhi loko ku ri panele ta vusiku u nge komi kha ku plug-waniwa hi tithendara laha kumbe tirhi kumbeni ku vulavula ku loko u n'wi endla swona ya loko ba giraffe ne all the time every time hi leswi gaza yi nga xiswona ne mara a hi hume ka leyo mara Sunfree xi ni tsakisela timhaka ta ku ri xa swi kota ku phusha vanhu va hala ka vona kahle kahle a nga na mbilu yo biha a xi na mbilu yo biha xi le ku zameni hi tindlela hinkwato yes so ni yo va van'wanyana ni nga vona va kha va pfuka hulu ne va kha va ku imagine xonge rhanga na tirhisa vitirane ra mapela loko a gigini a ni va ta ku welcome xonge rhangani se u kuma ku se a tirhisa vitirane ra mapela makwini welcome Tsako Rikhotso a ni he Tsako Rikhotso a yi kwatini phela hulu loko ma tirhisa vitirane ra Tsako Rikhotso ya kwata ra yona se yi nge kwati sweswo hayi mina na mhaka mina ya yi ni twisisi hulu a nge hlaveleli na loyi a lo dyela kona i vudyela bya mina lebyi A nge hlaveleli. ende ku na va ku ende ni voni ti-post ta hulu last week na vhiki leriwani kha ku na un'wana la ku ti pfuxa hi yona hi ku yi humesa album ya August na un'wana le timbiteni loko u humesa hi August i mani okay i Prince Rhangani Prince Rhangani dlaya ku humesa I'm sure ya ba ni tinghoma ngo kha yi ba na ni yo la twa clip a ni swi tivi if album yi humile na ni yo twa clip ni vona na Hulu mina yi tshemba. mina yo vona post ka Manyangatsa ku yi swekiwini hi album swi ku yini o se yi vula Rhangani hulu mina yi tshemba ba ngoma mara loko yi huma ngoma ya hulu wa swi tiva hi 12 o'clock loko yi huma hi 12 ni vhe ni yingisela album hinkwayo hinkwayo hambi yo ka nga ni twisisi na yingisela swin'wana a hi ku vulavula munhu kahle rini re wa yingisela tinsimu ta nge byeli ya wa ti yingisela tiva hinkwato ya se xin'wana i ku ku na birthday celebration ya Rosane hi ti 18 ta October guys mikombe mi xava mathiki kwi yendlela kwi ka Samuelson Kawash na Kawash la road days laya Oh, kwala patwini eh, kwala ayilahli kwala patwini kwala ya yeah so guys mikombela hi xava mathikiti ya hlangana kwele Kawash yale ya ndhuma yo basa ile road days ma yi tiva mkhamisa na timovha kwele mi xava mathikiti na mudakota a ri kona wa boheka swi lava a nga swi lavula ni nga kona u kona na mina la a ya ku kona ni ya kona mi swi voni na suspendiwi na ni xutangi and hayi ku a va nga ri kona vanhu vo xuta na vona ku hava vanhu lava va nga senda ti-CV va lava ku mina va kona mara a ni va lavi laha ni ya kona u ya kona hi ku na yena laha ya ku kona ni ya kona kahle kahle sweswo xavani mathikiti hi ta hlangana ti 18 ta October kwele na line up va sungulini ku komba ku ta ku ri na vo mani na mbuyelo Rams n'wina mi nga n'wi tiviku ta n'wi tivela kwele sesi va ti-Brazes mi ta swi vona n'wina vo senkimisenka o boheka ku va kona na botimi yin'wana mhani u ta dyela Ya, wa ta- u le ku themendeleni. wadwadwadi Ime wala wadwadwada no span i ta ri kweli if possible ne va byela ku hi ta xuta ka ne hi ta xutela kweli na yini xutela kweli loko swo end hello management swa twala musi eya i xava mathikithi ya ka birthday celebration ya endla ruza leswi a fanele ku xi endla ruza vavanuna hi ta n'wi sendela list ya vavanuna i va hi lavula vavasati va mavele maxoroxoro mo yima a ro date Aerodays
Akawash 18th October. 18 October. Second leave. Ibyela mapula lama ya ku ta nga ri kona pakeni ka xitoko Jojo 18th October. So guys, Yeah, mara guys. n'wana yo rivala before hi famba ni i timhaka ta ku mi se ni lan'wini ka timenemene Okay. ta ka Gaza ni ta va ni nga ha ri kona ni ta sungula yin'wana segment no ti nyika loko nga swi lava va tshika teko Yeah. ho ti nyika Loko from namuntlha going forward. Loko ka hi nga xuti swi tiveni ku a hi kumanangi hi ku sweswi hina hi bye vona va hi byeli hina A va a hi byeli cheleteliwi hina. Tango.